Atin hermano, atin hermana. Asal ustak la ata kwa biratili Dios. Manak ratili kakwa Dios na kos kwa klisi. Biratili kakwa na kos ten a. Nakataw ratili kakwa Dios aran sa li proverbios. Proverbios capítulo 6, versículo 24. Proverbios capítulo 6, versículo 24. Takarap ipal sa versículo 26. Ratili kakwa na siyets ko kain sa kabali Diyos syukwabe aulbek santil musike. Abi na siya li Diyos. Kui nagkakesa ol le uspal tenaus kolpal erip chrueb li isk li inka usep sinale. Linagyak umbesirik in sabilatin. Merarweb li isk aanjas panlis na usalelep. Utmek erip cispalaing cispalaiyep caspalirilo palep. Liquing linasik cisik palep li isk linagis atirip. Nasatis konilis tuming span. Ot liquing linas ikrip riking konak lisumsukil isk nasach lis juam. Ratil di kakwa Dios. Atin hermano, atin hermana. Joka trabingkil. Arlich akilal kuasas pena ruchich ochain. Dios kutan obresingkila na lep. Auna ko kain na katratinal ni Dios porque yo sa kolpal. Nakli Dios nas kailan na lep es que Dios yo sa kolpal. Magutruk tata et yagib siru. Magutruk tata es que aan mag-aekwe. Porque liratin ni kakwa Dios yo sa kolpal. Abili nas siya ni Dios. Kui nagkakesa ole usal tenaus kolpalerip chan. Amen. Kui nagkakesa ole usal tenaus kolpalerip. Ani cha upeta kolakwip kisyali Dios. Siruep chan li ish link a usep snalep. Makuanke be ish link a usep snalep. Kuanke. Chanrone kek utuli ish link a usnalep. Biblicamente Diyos che balchiko kain. Linagyak umpesirik in chapil atin. Masagabi? Champeru nagyak umpesirik in chapil atin. Meraru ebli ish yashpan lis ina usilalep chan. Nabalep likwing joket si balaik. Spans ina usal kunak li ish. Wanikwing na banun re. Kirili rin sa kinak ikaus kwan, ikaus sa stikibri. At sinas na wisa, kwan skokal, nats akni mas skokal. Sitakal, sakali na bek. O tidyo kwa bek, karon na aus manunggil. Naskot pesi, chiruli rin sa kinak nasira, pero magkutyalta. Oli kakwa Diyos siya balke. Kui kwan le na lepchan. Tenaus kolpal erip.
Kui makala nalep. Charuta ko lagi. Machaniro. Por eso hermano. Li Dios sabi likikin. Li Dios nagkosla. Li Dios naskut ko ni bechi ko. Real mnak nagkotosat sa saruchichot. Kui lahat tataklagwip. O kagwe chisach. O kagwe chipalto. O kagwe skut palasutan. Nung takila na kwan yo keskut pasutane. Aún na yo keskut pasutane. Porque makas na lebe. Sa isola anak usyo. Sa isola anak speilit yo. Naknas pala iliri sakil. Y después na oksipal kung sige ist inaos na ilog. Abi na siya likakwa. Meraru ebli is. Aan yaspan. Dis inaos silalet. Ut mek eeritis pala iep. Yaspan lira. Dirilo balep sa li Dios. Arunas kolikuin kanakwan. Napasa kuin jokes tas palerip. O seke jokes cek palerip sa kun chakilal. Lisakuin bukunaril talis nalit. Lisakuin kanakwan bukunaril ta manatrabahi, manaabin terus mamas, papa. Makuhan ta na tsilis lisakuin. Arunaril lisakuin kalis na usal. Mare nasye inaus ti iskaan ko sakil. Pero mare kakpilis inausal sa gila at sakwi. Aro kagwes kulpa sa kungkutan. O kagwes chityapan. O kagwes sa kung sakilal. Mare la mama chabil negatri. Mare la mama hermano sakwi. Inaus negat kwenta nila mama. Pero mare sakis na usal kunak isais ut mare mo kuna trabahik mare mo kukwas na lip mare kaki Josik pas na usal pero makas trabah ana alis bentagi laat salping renak ing ata bala ayagwi ut renak ing jo kachichapak sa kungkutan nom takhela na kwan Joli kachok ip, joges has ole rip li queen li ish, kachinas kabrib sa usilal. Aut hermanos, ahí cuál es parte li queen, ahí cuál es parte li ish. Hokana kila sa ish, ilis na lep. Spentat iliris listions manuom. Kwan negesye que maala kwa kistions manuom, kwa kala kenak makana kwa kwi. Because kay kwan kirik inchan. Ya sadyo kachipal. Pero ingkana kanaw, horail to sakol sa kongkotan. Por eso, hermano, Dios nas kailangan alep sa konalain. ¿Cuántas saklan alep? Konsil ekutan. Magkukamatas kwancha. Pero nakwaning kachik skalali ruchichot. Snumtali mausilal. Ahora snumtali mausilal porque makas na lebeb ni tenabit. Maani na runa choloban chirueb. Maku na runa jiyo kebre. Hogalak lahat na beh chukwa beh. Now tasas uspalip lag wala lag akol renaking atos eskulisat sa kungkutan. Atinala sa kwing, atinala sa is. Patre mamakanas ko sila. Kwan ka na kwan mak anarak kwires kaching. Si kaya mamaus sa.
Magkukiskos na tapartas kolis katsin. Ani kuas paltilaran. Lina be, lijuka be. Kung kanak laat, hermano, es na lep, lagwalalak akol. Kung chanrus at kwansak laat, es na lep, kos et saka na lep laat. Keretalak, ses et saka na lep, kung sil anak kwan sach o sakwachot. Nagkarakwip. Kung kikebilan na lep. Kung kanak kita sakta, manula at anak kwan rep, lagwalalak akol. Kolis yu amla sakwing kermana is. Naus usal. Utlata ki sakwing. Vitisya la mama magkuusta inagwa. Pabre la mama. Porque la mama trakli uso kakwe. Kuangkep alal berne kesye. Makweta kwela inkilom sa kungkutan. Sadyo ka tisye mal. Pero ink anakanaw. Hok e halta ki Israeli chokat ki sikmal kakip. Utla mama, kiskesyo siya malagwe, mag-uusa anakwa sa nakwe, pero lahat mas etat, ingaligagwa ka nalip, sa tiye usaan, kwisakilaan. Sa sik, tento tagil. Pag ingaligagwa ka nalip, lahat si karan herman. Likagwa Diyos siya mal, kwinagkikesa etsole usmal, Tenaus kol palerik sudah bi isling ausef snalemcha. Ini ke ompesirik in chabilatin. Merar webli is ha anjas palis ina usilalep. Ut mek erichis pala ep yas palirilo palemcha. Abi atin hermano, atin hermana. Matagwa ko nak la familia. Kot akan arah li Dios. Entonces lahat tahu birula na lep chapla na lep rekili Dios pat ana lep redikagwa uchikokan osok desimilak la familia sa kungkutan. Por eso li Dios hermano nas ekan na lep renaklao usto eltas penaruchichochay nung tahel takwila nakwan. Yo get this checklist, yo make this queen, this is. Ya bak yo get manakwan. Handa siya takila at sa queen ito makina katulak ka na. Kung nag-esya, laing usti elchan. Pero, mung ko nakanauta, atiro, ho kawilta, ho rail tali ko ke eskulpan. Utlaat na gatya, kamo ko yan asnaw, toril pari sakil. Pero atakale hermanos, fili is akspeko liram spani mausilal kwarikin. Lahat ng papanel, amlak papanel, porque sa kungkutan uskwangkat, paligwitak amli makina papang, sa kungkutan jabak jokat spalit akilal tatawi sa lakong kapal. Likwing chan, linasik cisik palep li is linikis atirip chan nasatis konilis tumis panchan. Masakwabi? Machabilaan hermano. Majoges manong kilakwing kanakwan joke. Joke. Partios que balistumin salimau sila. Después de Kishmanu na sekara persimpanuan kata ulin tuminchan. Nas que arrepenteri. Pero il hermanos, manaskelan aleb ni Dios, naskelan aleb. Matagwana uswang at sa kungkutan, pues sabi na lebain. Nauskol palagwip. Ojalá katin hermano.
kaos na ta sa katsinakla na alim na skali Diyos. Marita sa katsaktan ng kiling atit sa kwing at sa ish. Hermano kwing likwan lasum atin. Kita lang tibele ka intras mo ng kilimag. Aban mabano. Sabla na lebre kili Diyos. Tokowe bro lagi sakila na kwan lagok al. Dikin lagok al. Nom takeli ish ka na kwan kaya jabe. Aunak jabe. Porque el ismelom. Isko ox elelik. Aunas elelik. Pues ki ox panong kilitra. Sabi li Rizakil, akuan di Rizakil sa kalansing na akhir. O takwin kan. Yan ang sol kung poco y porikin. Y después, kung harap italit akilalan. Anis taklare? Yas chola kikis taklare? Auna tatya makanakuan gilaat at palto. Mari jogat siaping laat iis, mari sa kanap la belong mari na kacinay kakwil. Ani kuan kwi ya laat. Ani staklang ka kwi naktakanap. Halat all, toh narah mau silala kung sa kalil sa kanap. Acita kali, por eso likuan la kung kapal na kuan, nauril ala kung kapal, match ikling aus si sala kung kapal. Kikuan ni kebako kakwe, pero nakuan chuko din chiliquin kuan celular, sabi celular, is kuan celular. Kok ala 10 años, 12 años, kuan chi celular. Chikunil chi kuan telepono. Ana ang George kamo chak na pa chakilal. Hana ang George chi khachok reli kung kapale. Pero hermanos. Pinagkuhan na nalit. Magkuhan na nagkarako na kru isling aus nalit. Pagkip hermano kasi sa li parke. Aron na kasi si kuya si ilok chan. Mayal ilok si karing ka. Inka. Kuhan arut yoril bal chakaran. Ulis sumati sa zero church. Paskola sumatin jasko sa li parke. Sko sa adil chan. At anas na karo Diyos na olis sumatin. Para eso hermano, mahasat la tumirik ilim mo ko sa che na trakwi. Abinas che, likwing chan, linasik chisik palep li ish na kes atirip, nasat chis konilis tumis pan. Ut likwing, linasikrip rikin kunak li sumsukil ish, nasat lis chuam chan. Erita lang mau silalain. Na mali is ka nakwan. Magkunas siya tares belom na aruchos manungkil. Ot na palakwin ka nakwan. Magkunas siya tares sakil. Nakalan tachik na spano chak chiris holong diri sakil. Sumso Christian Diyos katsmal. Kwan kisakwin ka nakwan. Kwan belom tiyoratin ang kil. Kwan sa is ka na kwan. Kuwari sa kilitiyos hukpal. Ada ilorera kaan. Laat na berchu kwa be. Tela kilopal. Ilti sabi la familia. Ano ka inom? Ano ka biyom sa kungkutan? Ano sikchiro alka sa kungkutan? Laat yung kwa be. Laat yung kwa be. Porque cones la que escalta así que la atat que cones as chanque. Por eso que mag alega cuagril pastor church. Now skol parishe bla kokal. Para cuánto ko kai ba kokal solemne kirati ni Dios lo a Biblia. Cuan kana cuan kila telefono chinas lo ot Biblia kunak se o church. Tagwila na kuan hermano, sabi celular datos nag at sa pero kunaks Biblia mahakun zero church. Arang kwa kunis paltil li familia. Kui kuan wala akol man Dios seri Dios, ute baan anep te ilok reli ratin ni kakwa marila atik anak nikat ilok ruhu.
Matagwag nakchabilak la kung kabal, hermanos. Lo la Biblia. Lo es Biblia la kokal. Malegwan kay ba kokal. Lo kay si Biblia sa lago church. Selular talo rela ko lalak akol. Sa kungkutan. Tiskot bis jo ams mali selular. Managkarala ko lalak akol lahat, hermano. Managkarala ko lalak akol. Gwinakaraib. Lo eblis Biblia. Kung nag-esye, ayos nira yung kachinsan. Sila kus telefono. 1,000 quetzal, 2,000 quetzal chan. Mas na pala kachinan ika. Sikpal se chakilala kachin jokat. Magkusya singkitan sa limaking sino keskokpal relima usila jokat. Ot nis Biblia, ni sikiera kalokonak. Hana jokat kawal sulok la kachin, lok nis Biblia. Utanakuan ke hermanos. Dapat rin ko nak hermano ko na bil sa o church mag aton. Harubag ko al lakebeb chan. Kereta. Lakebs ko al ut ni siquiera ko nak Biblia aran. Eras ras na leb ni sa kwing ni sa is. Pero licho ko bek yatak anas lok re kaskachin. Hansik linalak na oso Diyos lok mare. Ut kunak ratin ni Diyos yatak Cuando chico cuabe, o gratis de Dios las que chupumaca radio anmek exikcha. Ute baskok al ratin de Dios la terra rabinkil utanas che mera bilsikaan. Maskulak las 6 cuando na oknotis las 6 halama ka anchar kakabiak le sila aruchare hulakcha. Hermanos, hermanas, Auna king kanagag estonal Dios. Auna kanaruchi church ay mas nakarake chureli Dios. Arutis mano akwe kunak esilare ruchi church kita akwa bi mag shiu tisiske abali Dios mugukokanta tis mano akwe tistela na lep tistela kaos renakte sa chosa chikla kaos de mal. Por eso, hermano, hermana, ¿cuántas saklan le? Renata kola kim sa ruchichot. Sa kwin jo katsia bin kola kim rikirati ni Dios. Rarati ni Dios. Sa is. Lok la Biblia, tirela mama, papa, lok amaking Biblia. Ut arata taulan nalep. Aranta teekla nalep sa ish sa queen. Ladik sumsukat. Maritok laklokes mag ekok al. Maritok ekunes. Lokomak le santilhu. Si komak kay nalep sa santilhu. Charutes kung kamalip. Charute banu. Arakwan sa li Biblia. Ukutok takoy benta kalan kayo kanalebing ka. Lo la Biblia ut aranta taulan nalis. Pero que ya el chalok agwe yat kamok asi mak atrokin kagwe porque ya el chalok chokan. Ut sakon ko tanto sa to giris. Por eso hermano hermana sakwapi nakikunak was na le tisnaus kol are chulik auses na le. Pero que kunak mak as na le sa naktaril. Chanchan ikap churu naktaril. Chanchan si alikap churu naktaril. Out porque mak as na le. Masala chol hermano. Masakwabira tiene Dios. Sarusat ka na magkutin na ta. Kuy sa tsako, sanawak na magkurikin, hermano Efrain sa tsako, rikin di Dios. Rikin li kakwa sa tsako. Kinagat po, magkusay benta, porque Dios chojik ogla na le. Hukanak lahat, hermano.
Tsapa gibrik ini Dios. Tsapa gibrik ini Kristo. Hanai kung amok ratini kakwa na hulak sala kung kapal toti ko kung amok ka. Salo pali kakwa Diyos sinamami. Tiko na ran sala kung kapal. Kireli kakwa kwa ye kinten ahin lain. Elina lep katreli kakwa Diyos uli Diyos tiskela na lep. Li Dios tis kela kawila, li Dios tis kela metseu sa lapapahal.